Glory wenga ngara Western Nyota TV. Karibu sana uspindi Esiikhalo Abanamakhua. Inindi ni wiki ya hudaru mos kwa mbili uko mwaka kwa 2022. Ni wiki nindi ya virende makwa mangi sana. Ulaku mgomo ukuwa virusi ava malori. Uchaku masomo ukasibisi. Aka virende kalumalo mako nindi mbungi ulangwa majimbo kalasinga. Lakini handi uchaku bukini uko muruki uwa sialu siya hangari. Mpaka hulaku rifwa area DJ ulangwa mbu DJ Lithium ninyangine ndinde aba syange aninde aba bichanga bakugambira Amakeni kunga ngara yawe iya Western Nyota TV ni haba karibisi barubo mbu balangwa mbu nyangine ndi ngoro mbicho banu barupangira sina nikiso umtecho Ariyo mkosi Victor na gusanga sana kutu banalani de balo linda longa ya duneri na huwa manisi sama kwa sina kabela ke kole kali wiki limufuma kwa sina kabela topico sana sina sema ni si kole kali tio kunyala kwa ile sa mu telefu wakana sikila akarkarali wiki kwa bali wiki ni leke hapa bena kufa ile silo omulo wefe nga kama kwa na kalifuna kachicha kana chembe kachika kanda lakini nari huna sama mu telefu tu huma ni sesa omulo wefe sina ni sina sema ni si kole kali lisina yange nekesa mkhana watecho omulo karibu. Alafu na bwana Uhuru. Asante sana Victor One. Mwali wikiro na mhumanyishi. Sasa kwa nyafu mmalama kwa mahoba kuna jendi za mwe wiki umukalakala. So asante sana kumira banange elikana kainga. Nange umira bananga Victor One ulembe niko chake ndimbo sinindi ya mbungi uwa kabuchai ulango majimbo kalasinga yabena bulambu masomo kasibisi kanendi mlubichu mkari expensive yani karindi garama ya kululu karisana yabena bulambu nibiha bila hivyo serikali ahengirire akarikari yabani honyanga beusi banindi loba onyolambu beusi banindi baruli piranga garama sabisana biha hivyo masomo Kenya especially masomo akasinga primary schools Kenya hana kabe ende garama yasi ngurombu next mtecho onyalwa bola kusinondo ndakana ende mapwa akambungi wa kabuchai majimbo kalasingo bola masomo akasibisi kari expensive msebala sa Kenya omwa majimbo kalasinga subla nandi alho akachula sa abu telefusa kama kwa niko babe usibal kona babira maskila nolisi ko mukali na mwe kwa undani kama kwa KCBC babe gusiba kali ndibonga chulanga khona bobelo chabali enende garama yanga kisana ebetanga bali burukibo kula hatua ya kubona mbo ne rakha ekarikla mwimbi ya khaino ereo pangilene nimekakati kubona mbo seba kumzigo kumuyusita buli mungani kama khoniko omjumbe yaroma limbo abalala bintu byenye khabili bikasikira CBC curriculum ino eli bali student based sayal na Kenya kana kwicha omsomi nyala kuba independent yare na bintu bikalumwe nekiye kolera obona baba somi bachenje ibe chiparapara ni kokesena sambo khaba beke husu huli the environment yabo na bintu bikali obona bulala babekesi balaka baba nabo chumurele sindu fulani malabulala omsasi na mwe gusisali mnafasi ya kunyolelo mwana wesimsene sitawo kuna mahulu kwa mfano musikuli fulani kendo mengi nalinde omjumbe kabuchai umu bisina la kwa khurera simbi sine sinto Kenya kana bakole practical school lakini nolosi omu bisikwa musisomelo sisindi national school na musisomelo nityo babe bisiba ilamo bana babwe benyalira tofautilio omu bisina la khilwa oinalanyala Kenya kana kukula sindu fulani bana sabali bosi balanyala na mabo bisi sabali bosi balanyala kukula bintu kukula bana babwe nyoka masomo kaendeleta none se nyala no manadi ebanga buru kibarami kakati ke hobona mbo buli sindu siseba silabane senyegwa sili provided nono mwe kesi mklasi amasali no kucha kusoma kuhusu sindu fulani unless neli sindu zikaba cha kukola wakeneje yeyo nabona wakati kinde khabe kako kusetinye nyi bali buzoko nabone kindi elikane zumwe kisina rumwe nabone kindi ndaleo baba na khaba bekenga onyela wabo mu TV ngawona nyone no kusoma kabake bine subla nandi sibili expensive sana taskile nedi karatasi nedi kachotbo bine bili sawa lakini yola abundu barumwa nengo bali chochore baba ni mai mala chi setup chichindi chi family setup bana bala kanisa babanye bali papa
Kenya kana beota sabane papa sabane might no bereba bali abana no okola bien na lero bali serio bali homework lero bali home fanta no wale ngo mwana na assignment Kenya kana kwikhala ni ndomwe busina mwileta no bintu bikali mu curriculum ino sebili bibita elisindu bisio sileta huyeta for future lakini ndi serikali chile kala before implementation kubona mbo kwanza kuna infrastructure ta sikana nola sai curriculum ino li 2663 2 ali years of education 6 ili primary alafu the next 6 kitaru kia junior secondary kitaru kia senior secondary nolola aluna ribanda balere banga bali junior secondary basome bano balasomera wae infrastructure zitilocha kutosha tawe challenge kindi ndio babe busaka babiramo sana babe kesisa baline the information CBC no have implemented ata bila training ko leha at length sahi no habo ne babe kesibata kule bisomera ita mwalimu sahi babe kisibata kile kuile bisomero nyobe sobe kiholo ne hanenga banyana basomya CBC kumaanisha ngo anima challenges chabeleo ndio ku implementa sindu kulanga muda lakini kama serikali enyara mikakati kubona sambo CBC no eba fully implemented babe busiba kyakana kama hono kabiri kayo serikali yete babe busi ekhalekela sabo babe busine babe kesi kumzigo bakubona ngo bindu byose bili acquired kuyeta curriculum nino kuchirira selimbita kumaoneka selimbita kufocus kumwana yani mwalimu ospenda bisene ndo mwana kubona ngo nisio kowikia hamani na luko notisambo selibulu mwana amnyile anyala focus am science ta haba appreciate bali bana bali obenya kiminyo bana bali obenya agriculture bana farmers bana bali obenya kufocus ku biology bana daktari no every curriculum milita lakini Kenya hana kukula bise step by step labi implemented malela yeta sana mparu mala isana ula kune kisomte choni ngawabola bu CBC ni masomo akabichanga nikaringira lukarisana kumwana ule usomanga ni mvikuli CBC ndi kurindi simsa ulangamu STEM yani barindi in the science technology and mathematics lakini hadi bari in the social sciences barindi arts and mivayo kurambu nga CBC ndi aba ni chaka mbiri veusi baba nibalamika mitandao ya social media kwabonanga veusi bangi sana nibecha niba poster eclipse njichuse undi yaba social media nalalamika ngambu mwana ai akuisibulu bambu reswali richa mbu winade hanga ingo alafu ni mwana ndia bulamba baba ni ade hanga mdala lakini mwalimu ya mkuisa na kule mwana ndi ingo wa mama bulao setup chini tofauti baadhi ya video hivi ya website ndi baba ni baranga mbu CBC cha saki kigafla asibaba nibetarishi lakini hadi baba ni babulambu bila bindu ebya bari okulanga nibegerame sabi sana lakini hadi babire ni babulambu ikasi sabi sana vebusinwa bari okulanga okira vana bene ngorombo lekana yo onyela bola kusina odona hande mawakeli ni bwandirimbu ikasi sabi vebusinwa bari okulanga okira vana ba skuli abasoma oluba ngorani nirimbu mwibusiye siblano yechoba nga part of the syllabus yani yesi ali osomanga na honya mwana yo bula bindu binindi ama ngorombo yo maparo konsina mahwa. Okay, asante sana. CBC in full kwanza urangena maiba people balaba mai CBC in full ni shida. CBC in full ni competent based curriculum. Ya wali. Na system hii yite bukola system ya Habeta 844. System 844 ya chaka early in 1985 hiyo. Kola ibukole miaka zaidi ya 30. Mahomi kabakana. Kola sasa system ya CBC kuli washaja boli ni system yenyewe hakutenda steps. Kola mashine Esiikhalo kali musala kwa Esiikhalo musala khala miaka 100 chunya kurema ndo panga ta lazima kuhabira mashine kakuhita asi sasa 844 yatira midi sasa CBC kekana ku train kwanza balimu maishi bahola
lakini kwa lati kwa ira zabali mtuseme kwa zabali mtuseme na para mklasi ba limba nyodi idea in training ya 1 week number training ya 2 weeks shi nyaliro kutia kwihana de mwana mklasi ati kwa haba full CBC teacher da serikali kana yenga bonde na imanye iholiri na kubali mubekitsa bana nokalo kapande bwa homework manye homework nyisha nyakali ubakhala mika ndibukweli bibuli iseno ba kwena abasomi biko nabasomi aza mutenzo mwana rolani homework bamwe ikasi bamwe manye bakolanga homework ba kolanga ikasi kotya kutiririzingo wala sasa la tuhandi kasi monzo kabida mwibuli yitsa yaho bakhole nende mwana uya assignment yene no manyi mwibuli ya nenda assignment unza kutekha maika isapa kana beni ni yitsa sasa mwibuli ya lehele bifulia yitsa mushitapo no mwana wala zekizama kole nekesabu ati to wenge ikurusedi ati uhabi kurusedi alafu waandike lesson plan nomba waandike history crusade sasa mwana afutashi crusade chintu kuranga aundi yamenya mudawo ya this my western nyote ukoli umako jenda ku matala tala ingoweri na sasa mwana ali matala mwana ali upload alafu tsari chini crusade ko yaandike story crusade kwa ile mwalimu leo mwaka alaba ane umwaka ndo kuliko ati mwibuli ahupi picha mulitsa kushuma ninyi ola chintu chakuranga mwibuli uyo kadi abola shari ya mwanzuta na assignment lo sukolo mwana atini picha ilolitsa papa na mama no mwana valitsa kushuma ninyi manyinyeni nyeni nobola shilingi 100 na plus busi plus hui maisha utakomesa wala so serikali tema kwenga kondo ena chintu shikalo komesa bikhala round table batema kwenga ireshina yuko je kufixa bule wala baka fixa bila ya bule then bali ready ho wala kale musafara kwa bazanende flag off wala sasa CBC kana flag off officially after kwenga tiere 3 weeks in bibuli asasedikali lwenga pande mwana bamweta ti assignment kusukulu kali mwena kaela tsokola shingo wala mana wale no mwana maswali mana wale makara makala barawa 10 over 10 ya mwana morali kutile lakini matowaka renza tiki uraidare nombo umeta kanini Kira ko checked. Ni kwembu kabla ya CBC uchaka nyamina mbu balanga stakeholders busi ava usika musila basinindi baba bari bambu ubona mbu sinesi nyanda si ndana abundu ni veusi baba ni walimu kadhaa lakini hadi viongozi aba serikali tofauti nyamina mbu nibiri msiringe si hola then stakeholders banobusi baba oparambu veusi asbaba ya inafasi ya haba uriba maswali kanindi mulubichu mbole ngina advance asbaba niba mairo mbilu binindi bicho banvi holanga ameo Victor yao mwibuli ni ali one of the stakeholders mshindevi but I'm so to say mwibuli share participate shibara mwibuli komesa yukulomba lakini lazima association kumkana baba changa ndio kumkanda kwa baba sasa lazima baba langa sabanya ba implement bila kubalanga lakini mbao sio sinyalasiara kikhan sisi misebulu mundu tawe bachanga ndio majority wala bali yakoli bandu benga kuli 10 bandu sabana bamba bali sawa ndio solanya la ku satisfy maono na we lili komba le bandu batamuta lakini bandu sabana balume bali sawa nono batalwa babo balachira kuba kufinyiha yani basa sabato sheke tano lakini sesubula nandi
KICD Kenya Institute of Curriculum Development banyabalanga kumkhungano kwa implementa curriculum imbya khabela kusisha babegusi babetana ne kumkanda kwa babalanga lakini sabanyala bose wakana baba ni parent teacher session. Alafu Nairobi mnende Siru school ya Berensi fungwa ni skuli ya primary ya Berensi fungwa ili babeni ba meidangi nafasi ya skuli ya secondary ili sinyoli nafasi ya ogama bana abecha oba nibe ngirango la mu junior primary da abecha oba nibe ngirango la mu junior secondary kama mu primary na cha junior primary la junior secondary la senior secondary yo para serikali leo mikakati kiira obo nambo bana balula mu musomero isa sita primary ngabacha secondary serikali leo mikakati kiira yani infrastructure yira ngi class chira walimu baira ama next mtecho walikonde maparusina abona niendo menadi serikali bechanga bali yare leo mikakati nende mpangilio nga Kenya kanandika ikako lakini sasa inola wakana serikali kheboneli balachiri la huru mkhira chikila simchoka na class 7 and 8 mchoba bena baro mkhira chi premises ngine sikila na chi premises chilota na bala banyala ku retainer senior secondary bikuli bya high school biga na kisai lakini who create na first mwana na kama grade 6 ita bala kaba balandi kuma yuko bala kwa grade 6 ya bala kuma kakuita etamnera kika 2023 Kenya na bana bajoine junior secondary lakini chi premises chilota wakana buruki paraboli banyala bachirira huru mihira chinafasi chili mubi somera bya kuranga ke primary akene maparumala isanu la ku nixum tichendi elkana hainga abari Abanamakhua befwanendi ku Western TV ni khabona ko majimbo kalasinga ya bere na bola sina ulonhana ndi syllabus nendi ya CBC ni abere nalo mali makanendi ya bere muungano fulani kwa abere na lamikambu veusi ba bere ba rekwa ongangani ndi egarami ehongo echa masomo ka CBC abure kanendi ula ku majimbo kalasinga ngara ya Western Nyota mbunge we constituency ya Kabuchai majimbo kalasinga anapolanga ari amasomo ka CBC kabere kulu zaidi na beusi banyishi shibanyana kugaramia esendi za masomo kana kotawe. Kitu cha kwanza ambayo si hatutaki, naambia wewe waziri wa elimu na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwamba wazazi wa Kenya wamechoka na mfumo wako mwenye ulikuja juzi wa CPC. Na sisi kama wabunge tumesikizana, tumeweka akili yetu pamoja kwamba usipoutoa mwezi wa 6 ukifika, sisi kama wabunge tutaungoa. Yes. Tuko tayari kuungoa kwa sababu wewe na serikali hii hauko umepanga. It's a very expensive system to the parents. Halafu kitu ya pili tunashangaa, mtoto akifika class 6 anaenda form 1, akiwa miaka 14 ataenda shule gani? We want people to move from one to another when they are mature. Mtu akifika class 8 akifika aenda form 1 ndio aende form 4 atakuwa hako above some age kwamba unaweza manage yourself. Mtoto wa miaka 11 kweli ataenda high school kujioshea nguo na mnagani. Wakano karero ko buseronde mbunge wewe Dan Wanyama alabolanga ari amasomo ka CBC karera ngo mipaka kati ya bana barulanga mutsingo tshanyara tawe na balia barulanga mutsingo tsinyarwa. Make this very clear to our cabinet secretary Magoha that one, you have failed this country because you make decisions without consulting the stakeholders. That you make decisions without knowing the outcome of the decision that you have made. I know your predecessor, Matiang'i, had his hidden agenda. And we all know that the introduction of CBC was to benefit some certain businessmen who had come to actually create another form of books so that they can sell. And therefore, these fellas had some ulterior motive that is not assisting Kenyans. I want to say here and now that Magoha, we must review. And I remember very well that Nat explained this CBC that it is not going to give us value for the money. And as it were,
even today, the teachers themselves do not understand this system. Handi viongozi bano barenyanga omuruchi Uhuru Kenyatta okusinyisia amasomo ka CBC nibenya serikali okugharamia amasomo kenako na handi wala barinika babari atuwa sharabu kulwa tawe balatia mbunge nenda kusinyisia amasomo kenako. Nataka kuambia rais wetu wa Kenya kwamba tafadhali tusiue watoto wale wako shule wakati huu na hii mfumo ya CBC. Uchumi imekuwa mbaya. CBC ina mahitaji mengi sana ambayo wazazi hawawezi kujimudu. Kama mnataka tukue na usawa, peleka pesa kwa shule zote. Ndiposa watoto wasiambiwe kwenda kuambia wazazi kununua vifaa fulani. Na hii nafikiria ilikuwa ni mfumo ya kutaka kuua watoto wa maskini. Because it is only education that makes us equal. Lakini CBC vile imekuja ni watoto wa matajiri peke yake ndio watafaidika kwa sababu ndio wako na hela za kununua hizi vitu ambazo mnaitisha siku kwa siku. Kama hakuna mtihani ambao unaonesha classification, mtoto hajapata afanya mtihani, utapataje mtoto wa kwenda Alliance Boys na mtoto wa kwenda Milama Secondary School? How do you classify? That is why we are saying examination is a measure. Unasema that mfumo wako wa CBC unaenda kuwa na talent. Yes, hatukatai. Lakini ukiwa na wachezaji mpira 1000, utachezaji. Eti unaangalia mtoto kama anaimba mzuri na mpatia talent ya kuimba. Utapata 1 million Kenyans wanawajua kuimba, wataimbia nani? We are preparing talent for who? Mwemeresi wa sialusi ya Hungary ulangu mbunjanus ada ya vire na kindira sialusi ya Kenya ni ya vire niyo bemba ha echa inganga ndi president wa sialusi ya Kenya Uhuru Kenyatta ni mpindu evi ya vire na bola mbicho yecho meida scholarships echa basomi bachanga Hungary usoma lakini hadi ya urem serikali yecho bani bersianga Kenya $50 million echicho honyamu mvulamu ndi masomo and agriculture da ngurombu elkana hainga onyelewa pole opsina odon hanendi janus ada unendi uri umuru kwa sialusi ya Hungary ndira Kenya niyo bemba ha ndi murki for sialusi ya Kenya emba chinendi yobona mchinyala chapo nyendi sialusi ya Kenya. Asante sana. Janus ada nari muruchi wa Hungary. Manyi Hungary waliyo ba manyiri ya chitana. Hungary di Europe. Hungary ya karikari wa Slovenia, Slovakia, Romania and Slovenia ya kare Europe. Wena. Sasa muruchi uyizina da makoma lei. Nuengasi agreement basaine, makatika basaine muobisi na State House. Basaine ti agenda tianga tene. Ya agenda kurangi bere mahoba ku kiafya. Ya agenda habili niba mahoba ke kubalozi. Agenda habakani mahoba kilisomero, alafu agenda hanini ba mahoba kamati. Sasa ni mahoba ka nuenga hodi itina ko akaredi humesa basaine nende muruki Uhuru Kenyatta. Polola ka nenda bulai fulani. Jo nuenge ipate hodi isemo hodi yani isemo hodi ya ili somero. Disomero hola Hungary yana sponsorship bana 100 pake makorona mu Kenya. Lakini hola ba metere mpaka bana 200. Hola kwanza ni tiki ngari sana kwa mkono ndo oro mwigai Kenyatta bwana. Ahodi shitu shamani. Sasa buli mwaka potakweza sponsorship 200 tema Kenya Hungary. Sasa ndo tulamo Kenya weha Punda best. Capital city. Hungary. Soma bwana. Wanya umete elimu bwana. Alafu nuenga pande kwa afya health. Amona merokuba dile jano su president wa Hungary. Aboli Kenya banya bahonyene ndi info Kenya nende Hungary banya honyene ndi information kodi banya ku prevent namba kodi banya kuzuia
bulwale bushikukule shikulanga coronavirus COVID-19 khole banyala khushiruritsa yani khole banyala yani khusirikha COVID-19 ibe nirula mu bala biribi Hungary nende Kenya wala alafu noenga upande bwi support wala Hungary yani support ya $50 million $50 millions bwana kali mabondo manyishi wala batwa mu health sector baso mu education sector baso mu mulimo wala bili bintu kali maho malai tisafari teni tsatel bakana kumeta ko mkhwitsa mu Kenya dola no mondo malai ibada ya umuriki wose yalusi Hungary mendi Janus ada ulam Kenya ya bere nacha msialu isiagana wa ya bere nacha uringa sewage treatment plant yakasibwa nirumira Hungarian technology kurambu mahwanga kanindi kechoho nyende byalo binendi umanye relationship iri kati ya Kenya ne byalo bindi icha okera kwa mfano basumi banendi nibalole mukenya bachoso marwa nyingi becho ba nibakaluhanga mukenya munendi olo benendi nwengo nibakaluha becho ba nibakulasina labda next ni ureba humbu ngamuru kiunendi yabena cha msalu sagana ochika sewage treatment plant nendi labda ngabasomi bakenya bari chango soma nibakaluha bari kibanendi banyalolo malumeraho bureka industrialization musi vamedanga agenda udo basi abiroha ubona ngo nibile niba meda agenda industrialization udo ba nibrimbu basomi banendi banyula scholarships ocharwa nyuso nibakaluha bicho bari bari bakudansina labda nurbo laho kumako aka industrialization pole sana na hukuita kwa onko simu emelesi wasiba la Hungary nga wasiange kahaloma bulibuke ni gwenga sana sikana norola kwanza ali omruki wa huraga kama mu continent ya Europe kuita hukwihalana no chindalo chine bandi betanga senda alonda chipili na bachala kimi keti kubisebile mimi ndio kisina sambo alimene liye kwamba sana kulolelesya makwa sina kafana kachicha kana msiba sana na wena ndio anyala kare ratabuyeti kucha munafasi hata zaidi na kabali kanoka kama kwa karaki ndio karaki hahali lakini mipangilio nende buyeti kuliko kucha kama msiba sia Hungary ndio kisina sambo seheya kama anano tawe enyela yaba utaratibu fulani bako kuchake nende chi agenda chili main sana no focus ku health bula muhuyete hukupa nende kumeka kwa corona no focus nende agriculture kumeke shombo pia kulia video binyole kana kwa wingi maana ku mailo wala niko babena basaina bono bali bilateral agreement yani man shambo enyonyo halaba ne fo halaba ne kunyala kwa kola biashara lakini sakola rayo yani sakola rayo chi rules chinya cha kuingile fo ku halaba na tawe none ili kwa mfano ngabuli mibuno bali mina byala byakulia kwa mfano hivyo tukumani hali ko exporta sana ekawa kama chani avocado no kama bali mimi nyaga kola biashara ngebe buli minga kuno hukusia esoke bana nyola kana ya haraka usiane bana ngona no kama lokana haba kana bali kama kunya banyabara kihana mu nyabara kihaninde chi sector kwanza chili major industrialization yosili major yosili major lakini kama kuna wajine utaratibu fulani so that na kulaki haninde chino bakuyete basomi befwe na mwe babana befwe baba ninde future ndai kakubayete kwanza bacheba botese kama somo beche neno nende chi skill tene chi kuyeta sibala sino esembo nandi eli utaratibu fulani elola abundu sichilaba chi sector chinene mu kirano kino kyongene tawe chila chane chisenda ne chitasiha sikano lundi input ya $50 million chene sichisendi ni tata gaje chaba ne chicha haleta kumwiko kwa 2019 usubula sapo lichilaba ne chirumehwa mungela ni abali Kenya hana chibene chirumeha kama hoka industrialization esubula nandi kalim pipeline huba na sambo ahureyo sector ahu simihe chisi ya health chitasi kwanza kuyeta na kurienda haya kubone bukuli na bukulani haya kubone economy lisawa diplomacy lisawa bulimi babe bamenyo befu banende byakuli babanya bakola bukusine bukulani mubibala byefu bino byasara binini economy nini kama kwa kana kandi subula na dikalaba kosi na kekola
ne kulingana ho bureka uwa burimi lukalulu ba vandu wa mumbu mwakenya babichanga ni bakola burimi kusari sana hari mumbu mwakenya kwa bichangende burimi boipamba lakini ingangi ndio ichani kwa lakini hadi burimi ubweni bosi wale ndako ni bukwa lakini barimi abo mumbu mwakenya bechirini bachaka uraka mikachi ni divaraka mikachi kubiha virani sana ni burimo bwende bwabende minya hano misabi sana labda ilikana nuru rausa bamenyi aba mumbu umwakenya bechonu faikendi olulana indi $50 million ama malumano aka inganga kanindi akabiro kati ya uwa muruki oselo se Kenya ndi muruki oselo se Hungary ureko wenganga inindi kuba dilaidu maloma yana junuenga asa mumboweru wa Kenya western magharibi kola kutegemea yani msare wala utio mgongo ya western ni bulimi tule shibala shino sasa nokwenga albekome honye nwenga hodiere ya miasi ola ishini ero shituma sha miasi boshitwa na manyi serikali shita tsawenga rai nabo hisa shituma esho wengeneta kubenenda holidi injira kolonende safari ya Janos yitsimukeni mangondo ako manyigande kapasende fulani khalatsi yakho mmeho yobote kuba like ikotoni alafu tsima lakisi kubenende imbaki itumbako nwenga boli myobo nukhwino serikali ni inwa pande kwimbaki yabo ino pande kwikotoni ino pande mehoni olanyola kutsira zimbi olanyola kutsira imbeli nolanyola western karashita kubako nende bo kusumbuka na bosi ta alafu andi bucheni bwa nani bwa Janos urulangari dola bukhonyi sana muruchi weru uru Kenyatta umanya nyoli chanzo kubola ko yenya amhonye kufungula ama amhonya ni kuba nende mere wano kati ya European Union yani bwamba ni kwa Uingereza nende bwamba ni kwa Afrika Jumuiya Mashariki EAC asa ni kama batakhwa kaza team ni batakhola ikaza za team EU European Union nende EAC kama bakhola kaza za team uzakonyola East Africa Kenya nilimu mumbo nilimu Kenya uzakonyola kupanuke sana uzakonyola kuheshimika sana mbebala binde so bara ujeno isafari ni ndai mumbo mwakenya kuichangi ende burimi usabi sana ni biro bindu nga mifenesi fruits na mifenesi magado lakini ukaka biswiti banana lakini hadi kuriende bindu nga migombera ni bindu biri ende manufama sabi sana ni barambu ni biri mbu barimi abala mumbo mwakenya becho bantu baringiranga burimi obonjo then becho bantu banyolanga ifaida ibongo sana ula ku imbusi ya Janos ada muruki wasialu lisa wahala kama kwa kimi bane de bulisi na hebelina yuki ya wele na boni chiswa 10 grams tisubana hechi kusibwa mu bibala bingeleka elefona na mianani 10 grams no 10 grams 10 grams ili ngiti sana hati sana kwa mmoja mnyala kuba yani ile opportunity kwa kisambo opportunity yechile ne kunyala kwa fungulisa kama kesikefu mala kwa bona biashara sina nibe kunyala kwa kola mabenya bya kola inganga msibala sifu yani mungu mwakinyo manyire eso chibichange sana hadi akulia bungu mundu amanyiruka sechi so umakolza ndiso shikombe shilingi 10 shikombe sisi hata ya nyamina mubantu wa mumbo muri urankane ndi mucho bani munufai kanga ole onekana ndi imbosi iya Janus ada yani muruki wose alo se Hungary ya very nas ndi imbosi ndi umuruki wose alo se Kenya ni nyamina mucho ba ni munufai kanga hakubone nga Janus ada ya very ni cha Mkenya mnendi ndi baadhi ya mahua akaba very bado maluma hakuru la ku muruki wose alo se Kenya Uhuru Kenyatta lakini hadi kucho bani kurangula ku muruki mwene wose alo se Hungary Janus ada
Welcome to Nairobi. Very happy to have you with us. Ma'am? Nice to meet you. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Yeah? Please. Our bilateral meetings. It is our desire to have a greater presence in Central and Eastern Europe, and I'm glad to announce today that Kenya is ready to establish a diplomatic mission in Budapest at the earliest opportunity. As a result of this, we have decided last year to double the number of scholarships offered under the Stipendium Hungaricum, Hungarian government scholarship program for Kenyan students. I sincerely hope that by the time these young people graduate in Hungary, you will have implemented, Mr. President, all those different projects that we discussed, so that these young Kenyan graduates can return to this country and participate in the successful operation thereafter. Muriki wa sialo sia Uganda Yoweri Museveni aberena usia presidential directive ibola mbu hublo huingira musialo sia Uganda either nibatumira miaka ama mianda yani roads ni vinendi vya kire madriver akirusia malori labda aba rusia bindu mwembeka echika bahanecha Kenya indi byalo binga Tanzania ama mkenya mnendi urusia bindu Mombasa nbaira mbyalo biri landlocked nga Uganda indi Rwanda mwendo kwende kwema kumasa indi nyange sabi sana korambo nekisomtecho nyala rubora kusina odonekana indi mgumu kunendi kwa bandu abe Rusia malori kanindi wamenye kwanza eshideri ku boda yefwe nyako mwenda ku boda nine isikila kwanza alina rugomo kwa weleo betira laraba katilwa mabali kabali sheria niyo abele vuruki kwa Uganda babe bware leombo sabanya bengi lo musibala sinisi na happy mileta na driver bano bere babali efefo happy milana kwa khalesa hujam chindalo chirano liwikila lakini kwa test negative nono kabali lazima kupime rundi sina na habalipisi babalipisi ngisengi chelefu chitaru nyo East African community be halala bakachirwa mabali elibule ekurusyo charges chino high drivers bano beche malaba happy babapime free lakini still habapima free sahabalipisi lakini process ilikala gene ilikila traffic yabera bundubuna kwa mama laba no menyeza kumkhosimono kubule bali Uganda highway kwa masa malaba kuboda pake Rwanditi kisingita yani Kakamega County yani ile nilo kisina sambo kaele ho kilomita 20 atawe 130 kilometers 130 kilometers kwa malaba chilore sacha pake le kundu yani bako sibano bali hoba biramshida na kubela no loise kama lilokagwe baloma bali ndiyo vero chirenge bali sabanya barunga chiringi chelefu chitaru kupimwa runditawe malaba pima halenda bali msibalasi kuingira Uganda yabele butin nono ngena haloma be halala bama bali tawe kwa rusio charges tino haba pime malaba le free habe locha baliko sabaliyo bahalaba ni batosia kuba pima tawe kupima hono kuchakala sana lakini senya kwa manandi ndiyo ishida inohewa neha aluna risai sana hubela kumiyaka kwa corona na kuhaba na ho ejamu yolana kilomita 130 sawa lakini ejamu inewe changa kimiyaka kimikali sana esi subila nandi gurupi gosi bala sifu sino haswa nende neighboring countries singa Uganda vehala sansi wabone suluhisho sina niyo banyala hurera kumupaka sikila
chilori chino chibe changa chase kimizigo kwa maha port Mombasa ne chibera chiro ne chabaka Kampala engine ino neringa engilana mwe opening ya kuchabiba lebindi nyobole Burundi nyobole Rwanda nyobole South Sudan ndio South Sudan baja kubirira Northern Kenya lakini yo si engila na kabla tsakunyanyola suluhisho mapema tasikila sai drivers bano habere bachabali esafari bakulanga libikira Luhya laba bamire Mombasa babire bachile paka Kampala bachile paka Rwanda Burundi lakini nari habagula kama fika tarata zaidi obonona bana bukhala bane khobucha haba umia hungira sabanende sabalinga benyala hulia tawe khubona sambo hygiene ya kweli sawa yani chishila nicho bala khona babirira mu chili chinga lakini senyera kholo manandi khebona hasai sana kubera kunika kwa corona lakini shida ino yabele kumiko kimikali sana hata no chamtauni ya Busia kuboda bwena chilori chibechanga ne chipange line shida bechanga waina sikila balala kana huhakikisha sambo buli sindu siri sawa lakini kabali traffic ibonekana kilomita 130 shida ile bali shida ngine Kenya kana hukishughulikia kwa upesi kwa haraka sana next riba result sana mbu vinendi byaba biha ebya COVID-19 ama biha ebya siku za corona nisakira msongamano kundi kwa vile uluba ya directives tofauti cha vile mbyalo ebikabuhane lakini kabla ya siku za corona sindi kuja kusiri kwa bichangile msongamano kundi kwa malori alikana labda nurugorombu labda yobo nambu ni shida sina ya bichanga wa nyuma wa nduluba asunya sa kubole mbu bunisoko esa corona nisisi akira kanindi kusikaba wa luba baada ya siku esa corona handi kunyala kuja ni ubona msongamano kunini handi kusiru luba kwa bawa hata kabla ya siku esa corona urombo unyala wala mbu shidi bichanga na shinya kubola Ola country tsibirite Kenya na Uganda kana belewana melewana na ishida yani bipimo ba Uganda yani shibanyana yani shibabyame na mu Kenya ta na bipimo ba Kenya shibabyame na Uganda ta wala sasa nona yenga madriver kwa kalalamika kabola babi mu Kenya corona bani certificate na desita hali musimu manyeze message na receive ko Johnson na receive ko balanga ba Seneca no balanga ba ndio yana wana mnayo sasa ndo manya bola mpaka hando kupima za fresh huingire sasa ola handi shindo shijaga horera musongamano hubo lakini niba tsikati tsikiti tsa kwitsalala tsibole hubodo ho horera madaktari ka Kenya kabaka horeya ka Uganda kabaka horeya nabata kupima madrive so madrive ka mu Kenya kalika kapima katika pimira wena so marenza wena nuingira sasa kabata kulinda mundu atoka driver atoka honini kuboda bombora benya bampime ni shinshiri shitinyo ndio ngalo kwa mangondo madriver kabeta kaire pocket money mangondo matisana kana ali mangondo akahonjera kana isinge mu ola kana arumira kwa family ingo mundu amenya ku malori akahonjero hali mabuchi kabiri kabaka yala ki family ingo shumanya hano fakte bando baumia sana kalaba kwalameka hado kutsienza mu ni shida hado tsakuihonya ni shida ola so serikali taima kuwenga yereni bando abahonyere alafu shisi nyakusaba madriver keru ndio traffic ni rambi msongamano kuna mrambi kutoka malaba boda mpaka Lwandeti pass Lwandeti kemoimbeli bakhabala patao jondoli driver mala nao balapi ya huiro mikwati bwana nende tsingume na tsoma tsingume sana bwana shika ni shinshulaita madriver keshimiani bakhabala pata because the moment batsira khabala the moment ijamu itsira hano bainga ingali bakhabala pata na khandi bakharela diye ikupana tawe kwishida irulile mukhabe suluhisho yize kwa amani nyala kutazamuni ndo manandi wakana eshide khea mila yo kupima covid nelimbo
driver nyala kwa manano kapimle covid so mwenye ulibali 72 hours kapimle na manyali muchitaro chitarwa n'ingire Uganda lakini ili wikiriwa aba test yewe null and void nono Kenya na upima afresh nono shida ngine yale rambo kama ni papimile neno kwa negative lakini nandi date in 2 days liwiki lyawele Kenya na upima rundi abase ba free kama na kakabelenge kama lilo kama badi ingora ngibiri mbumbona mbu labda msongamano uko malori kunindi uko abireo kunyendo bandi kwa nyasisi ngangulu ba baruba ndo babiri ni barusia bindu binyasi hanga ubone ngama biri ulla Mombasa ama ngasialo se Uganda changa disirusia commodities cha Middle East ni chibiranga Mombasa nchi cha mpaka Kampala labda biru bindu binyendo ba ni binyasi hi mwenyange sabi chindu cha malori kanini kabiri nikemere au humpaka aska suda haba kabisa ni bindu bichoba ni binyasi yange inganga akarikari wa Kenya ni Uganda la Uganda obenende biure kwa kulanga perishable goods yani bikore byo no haraka benya biti ko market haraka bikore he bikalo kwa rebe sasa do nga muri Uganda obenende nini bindu kulanga macadamia kuruza macadamia Uganda kairo Mombasa kairo Mumei katiaji katenjera sasa nunyola commodity kuliye nayo I traffic kuli yafekite koni tsinyene tsirula Uganda tsirero mu port area Mombasa winyanza area Indian Ocean iri atiro injera and fresh lake fresh water lake manyi tsinyanja tsi Indian Ocean tsi chumbi so bindi bendebo byono no khera kunjera kachiri traffic anwenga Busia mai Busia barumira mwanda kwa Uganda kwa Eldoret huko mbunyishi mai Kisumu ni kidogo lakini Eldoret hii kula hodi sama haraka bindu binyishi borola Busia still very affected kachiri jamu hii konenda bindu borola Busia bindu hodi kola haraka mukere budalani sio mukere kana kutoko market on time sasa kuikala kwa jamu na maana hii ni mbola yeni tofauti na kati ya bindu bibeli kama fura kana yani petrol sana kwa mfano flammable abakuriska limenyalia bamenywa bula mo bamenywa sikira kabali low risk le petrol khacha ko babundu kuli wiki kama kikabili risk chiba chingani accident kumehosi chabele chose chingani ndio kabali nyala yapungusia kurahisisha msafara ukoko kuleta sana akoko na sambo bindu bichirira mungirelinde maparo mala isana ula kune kisa umtecho na ende kana hainga ni ende abimbusi iya mgumu kwa madereva aka malori ola Mkenya ni bacha Uganda ni vemerisi tofauti ndi bamenyi ababusi ndi engongo chini baberenga malumanga nireha uri akababerenga bole Umbunge we konsenziwe ubiyo mumbodani wa nyama alabwalangari ethlori tsokhulendora tinsia malaba zalendla yanga khwesi nyishi zalatarishanga amaisha kabamenywa bumkaunti ya Bungoma that the situation at Malaba border is wanting. I don't know who is the Minister for Foreign Affairs to intervene because the lorries on the road from Eldoret to Malaba, I'm telling you, it is a recipe of escalating COVID. Because these people are coming from far, they are not crossing over, they are stuck within the Bungoma County. And we are saying that has put our people at the risk of actually getting affected by this COVID pandemic. So, Rais, tunataka kuambia, ongea na Museveni. Hao watu wa malori, they have a point. Hakuna vile utakuwa umepimwa COVID, umepewa certificate, tena ufike kwa mpaka, tena uitishwe pesa zingine na watu wa Uganda kutoa hela zingine upewe certificate ingine ya COVID. Tafadhali, watu wako wanaumia, wananchi wetu hii Bungoma wako katika hali ya hatari. Tafadhali muwe mmesuluhisha hii mambo
ya hii malori kusimama kwa njia. Saa hii kutoka Eldoret kwenda Malaba unachukua karibu masaa 5. Na hii ndio mtaanza kuleta mambo ya accidents kwa hii barabara. Kwa sababu hata malori zingine zimeanguka kwa upande. Kwa hivyo rais wetu na waziri ambaye anahusika, shida ni kwamba hao watu sasa wamekuwa youth wing ya Zimia. Sasa hii kuzimia hii ndio inaleta shida. Bakubakano karero khobsorana seneta we county ya Bungoma Moses Masika Wetangula anabalanga ari benyemizigo chini msolori senecho banyara kuchitifia na datlori senecho la chiranga si accidents batinyishi na mizigo ya dhamana kubwa ya wale ambao wameegeza hiyo mizigo kutoka nchi jirani. Mizigo inaweza kuibiwa, mizigo inaweza kupata moto ikahatarisha maisha ya wananchi, na hasa jambo muhimu, wale madereva na mataniboi wao wakikaa hapo barabarani kwa siku 5 hata wiki 2, hakuna choo, hakuna mahali ya kuoga, hakuna mahali ya kupigia, wanakaa namna gani? Hili ni jambo lazima serikali ishughulikie. Ba matatu boda nabo balanga bari balanyahananga khole kasi yabo nibola bari silori senecho tishinjire injira kuma zineze bana abadidimu wanjala wanyonyi kwa mena mawaka kitrera chemire khungira paka gola abundu fwezi nga bandreba boye bweshato se dini khakunyola chali ngali sana none sesa banandi mheshimiwa Dani Wanyama ingira akarikari mheshimiwa Wangamati ingira akarikari mulosi nende omwami Museveni nini jirera kino chikhurure khakarikari ngali achali yabele ngali songamano kwa matrela khumwanda kurlanga Eldoret okhtia Malaba kwa khabukula omuda kwirikirila nokhulondakhana nenda senator we county ya Bungoma Moses Masika Wetangula nenda mbunge wewe Dani Wanyama barinyanga serikali khunjira kari pakshombu matrela kastange mizigo khusya Uganda kala sanga mwinjerende nenda khusingisia msongamano kuno ne reporter ingangara ya Western Nyota okhurula mu county ya Bungoma Esiikhalo wa Mianzi. Mlala ku balaba usaburudani yani DJ ya Britney Iranga wiki nindi ni nyangine ndi kana bwana ngurongo onyedaro borao sinaloba inendi ni ishide ya mental health da mdu bichi kulanga mental health ni hubiha bira misana kwabona bandu bangi sana nibeira uluba ishida chinindi onyedaro borao mbere mbu mental health inendi sina mental health ni shida y'ubwongo. Na ukaloka nyuma kidogo kwanza pole kwa family ya DJ India Alex Nderi Murimi akutinari mwana muti sana kijana muti miaka 34 ubera kushimwenya lakini depression imala mayouth sana nowadays. Nzishinya kwanza mayouth bamolome manyi bantu bishakari babetsa balesa muntu bishakari shanya kumina wati shita ta ala haba mukhana weshi nomba irika yeje ati amolome naye ambora nango wanji katsakari lakini kuzabantu basalza ngoro kwamira kuri kutsa kufumilia niti shita tsiri tsa kuli shitoyi balanga ni chinamala ongombe yani ufumilia zana misiko cho molomanende mbona sasa nini mishida niza kwebore Victor 1 iwanji limbo sha asubuhi shimwere kujaida nzalie numa nunenda 20 bob umeni hoyi nomba khonyene tingalakani haraka khobola kuyira ta asa no nga kholi seno zishita ti affecta yani mulongolo makulanga candidate pro nini areas candidate areas irera depression nomba mental health ni area kholia relationship yani mukhana nakoleshi nomwe nakoleshi next step olatsa no kuyira tawe moloma no boshu we still have time unyala kha mukhana wonde no kha musatsa wonde maisha katsiri rimbe
Wakona mental health niri issue wongo sana abundu ikasi usi asili relationship sebonga labda dugora mbu mental health ingire ndiye abundu ikasi yani umirimu benisha nazi tiri wala candidate areas so ndangene relationships is one of them unemployment mundu wikare munzu no walitsa mabati from A to Z utafanya shida yubongo sasa uchenyewa la nyola chilingondo wala alafu hii ndiye habaka ni disease unaenda bandu bana malwali mundu ana malwali tofauti sasa acha vipara ulwali huu ni holendi ulwali kulitira misala ba ulwali bitsa khali misala je no ulwali malwali no nako daktari abero na malwali no teko daktari umire misala usidihwe wala sosa wala so khabetsa nende that araka yuko kwa yani solution ikhalinda ita naso la oli muyaiwe royo abenashi na nze nini yae na ulishitsaho yani ndishodi ala kwa club capital show ya koroka bindu bwana ya mixa bindu bwana akisa sola atira kukona ndikhoba later so bayai my youth kama lometi shida zi ba viste guiding and counseling department areas banyore honya pastors balimu makurumu area basama baba yomba ko miaka honya bana aba nela mwana nani shida wale mwana cha kuya isoleta ibelelera iyongerera tema kumanye ni kitira mutsinzu sokomeni mwibuli maberikin manya bikitu ya biebari na monzo manya nekeso ya biebari na monzo manya kana biebari na monzo nola any slight change kumano mwikhalitsa mbona ni kitira ina software apana zikofita moke bako kabwa ikhalitsa mwana asikala mbora mwana ni kitira ndo la wonje sana ala khobora manya mkhana mbetsana nomba ikasi bwere nomba wala ala kwa reason la bibi kholi mubuli mona mukhonya wala lakini wala za kwazi umebendo kula koritsa bana babere bakhonyi Kenya aso kali yawo ndi habere president wa Kenya lakini sasa sola atira kukona mufuti ya kumakreza futi sabaka sasa futi sita sasa ni wabona ku ishidi nendi ya mental health bichanga ni dira bandu bosi lakini bale bandu abichanga affected dukarisana bale bandu abarindi maarufu yani bandu bamanye hani dukari society muran next somtejo unyelabo rabo sina bale bandu bamanye hani society balabila ngam celebrities kudoba kwabona mbu as much as ishida ya mental health nendi idire bandu bosi lakini celebrities wanindi ndio habari kumianga sana unyelabo rabo sina Esiikhalo malandi bandu bamanyikane sana wakana chishida chaba kuchimanya kubera kubamanyire lakini bali bandu bakali sana balabelanga kuchida chifana chiro only that kubela so kubamanyire ta wakana namosa bamanyikane ta chibaha chabo wakana sichinyola buwangata lakini eshida ndaranya nakho malandi wakana society expectations wakana society namwe bandu babanye bali kabelilebe achuma bundu fulani na mwali nende family fulani riri Kenya kana menye limenye lifana riri Kenya kana benende ndiri anybody engine iba pressure kumundu almali bandu na bamba na balanga na kanga bali bakira bali fane sisi ne family ndai mana kana munjo hakulomana bakira bali fane sisi ne kasi ndai na mwene mutoke ndai na mwene ndenji ndai lakini bindu bino sekhali bona khata abe sisi ndabe nyanga limenye lya bube living a lie nono khukaka hu yene khukaka khumone picha wakane picha khaliota khusimisi abantu benji huko kesambo ndabe nyanga kuwa ndenji ndai ndine mutoke ndai lakini in real life hamulomana emotoka ye loan enjili ye mortgage yani bindu bilibikali sana belareranga muti nyumusiba na kando nende bandu bamanyikhe nolwelesya lundanyuma abantu bakali babena chimaka chanyole bongeruanga bandu babena berusya kubula mkulonde nende depression and mental health obona bandu bakhalaba nokana bachuma ta mserikali lakini mundu alamali bali kumshahara kwa chere kimisi kitaro kali kama paro na babo limenya nilio mundu amenyere mona kama paro mali kabla sinose sile khale hata esaba sende fulata na mwedi na kama kopi kundi kama na kama kopi kandi kasi alindi kopi lio mundu fulani lakini kubela limenya gari mile sisi ndawa na msiba
hamone sipupu muichalala musichisendi mulipe recovery lakini kuloma kule engene seli solution ta sikira kabali limenye lipese liraisa kulu mundu ta byarumire seneli kulu makali rumakoza karibu kulu mundu sai kwanza nende kumyeka kwa corona unyolelo kwabele kutinyu kabisa lakini kabali bolebene ngawasyange ngalomile kabali kunyala kwaba bandu balomalo noline shida haka hukachola sana bandu basiseje epo bandu basihasa kubetanga babangu sana mama zoli nyewas nime stress zina kone ukikona za aba msiku chokula kama bele wabone lakini bandu basiseje bonanga bali bandu balamana baenda na bamanye bali sisi na ndilo ku provide le familias yani bechanga kuti musana holoma lakini kabali bandu basiseje bala haka hukachula ela yeta sana na ela pungusi ya lifo ya hangu yani lilisha mapema sana premature death ya bandu kukuirusia gula mara kurusia gula musedi a solution ta gula mukuna wela wan na mwena kukule wela sani yo wan na mwena kukule sese mbara nandi sabule gula itasika nongona kama kali babechanga bapangile premeditated yani panga before sikira kaba lino kaboleka mbokadi social media accounts chelsea kaandika text message na bola baba sina basale ni family lisese I'm gone yani kule ka suicide note bili bindu ndibo mundu kehalanga na para wakana ko bise fulani lakini kabla anyakabula bise bene hukachula out to speak out nende mundu wasimbi mundu nyala kumyetengana kali nyala kurela solution mahwaka na kosi ndinde nimenda kula hadi musikari kakameka yani khandi suicide note ati mushara sijukwa wachereba kachira yira wala so kulwa chanja wala Luhya menyeri nyala nuri mundu kugeti sukuma geta disukuma kwa nyama na shoma kule nyoli nyameda kama wira na kumshara kwa chelewe no khali kazi ta salita kumshara bali ategemea bali kuchelewa na kuacha tawa salina kota ula sasa menyeza maisha kumanyi kali sawa unyela kumenda ina monzala wala kama mushimiyu mende monzikora alafu ande kuba dede tinya kora bakenya bantu beru bumumbo mundu na kureri shida yeye chibukole in a positive way muhonye kola holi mtangazaji ndio abere nini story ya change sana social media Lucas ya kora Lucas ya wa na ira mu social media wando muhonye na maoni matusi kianyola nda response yanyola yakana hoyo so kana uri kujipa beshero banzishida it matters a lot ukajipa za mama ndawe zinakaba muhonye kulia nyola kwa hivyo Wakenya kwa jumla bantu wa Western kwa jumla kobe bantu kuhonya kumenye dimenya nuri mondo fwala shirasha la khotla tare moja paka tare dhati fwala ukanya beraro bita shirasha kabiri ukoro uya fwala maybe ata yiba kwa fwala angare niwe nyabo kuira maisha kena kunyalada menyeza maisha kwa manyi katsahuridisha ni family yo Mparo mala isano le huli kana hainga ni sisi anyela uburam vandu bala abari ubiranga mchishida chinindi echa makisi ama mental health mbu ekesia makisi ka uri hakui kompende vandu bandi menya kule mgo labda mno next mchechende kana ni mrubo rakusa labda nukuchake ndekesa uruburo wasindu urumikiri second 30 chomani ubora mduru ngangara ya Western Nyota TV maparo kwa nyingine uko sisi nyano na kabli buruki kunyala blayeta sana aba batimye chilori kunyola bubwe yangu wa kuchilisi alimenyali yabwe ya mulinyanga mulele ndai era basawa sana na kupla sawa ya muloli kuchila kureka TV ya Western Nyota elikana second 30 choma okay dije na kubora Luhya beru kwa jumla dira hadi Luhya roho mbili inende uzito fulani dira hadi limadalo ireho dira juma handi lai tira hori zingangare Western Nyota TV khobe ho tira mbili na manyishi ya wahindra wendi bichile umlulu ngangara Western Nyota uri mno bana fulenga kuchakire mpaka ngahola usiakamo isinindi siaba Esiikhalo Abanamakhua ni humala kubula Western Nyota TV ebindu bichejanga ananiyo